Haka khatway bat khat artarik ujemang hajar pusau kaseng kentei Catholic Umsning Parish Zone 7 Shillong Archdiocese kalapenlong ya kajinge kundu lang ba arsngi haka balang shnong shor 0 point sub-district. Haka khat artarik kabare kasngi utrai lawan ban penmentaya kamas bekhod the Reverend Padar Hieronymus Lingdo Lingkoi Spiritual Director kaseng kentei haka jinge don lang jengki katekis kirang ba balang ki Presiden sengrang ba Presiden Seng Samla jong Barok Santli ki Sub District ki Badang Hap Hapo ka Umsning Parish ki Sestar ki Brodar ki Khun Samla bat ki Hep ki Barit jong ka 0 point Sub District Barok Away. Hakate ka si la don kumba sau pu prangut ki Longkumi ki Balarung Seng Thamai bala penskemi ki do Spiritual Director Upadar Hieronymus. Lapan kut no ya kani kasngi da ka jingmani sakramen balaya lam da Upadar Pius Syadap Parish Priest ka Umsning Parish. Lapan shit pensengan syuk-syuk ya kani kasngi deki program baper na ki Longkumi jong Barok Santli ki Sub District. Lapan hab ya kalama jong ka seng da Upadar Pius Syadam bat lapan bena baka jinge kundu lang jong ka seng kentei haus nam hajar arpusan kan long hasok bedok Sub District. Hagerteng upa baru kur baru mensembaku. Kajing ayai jung trai jung iu Yesus Kristus bar kajing jung ublay lembat kajing selok jung mensim buku kendon ringkat bat pi baro ringkat bat piru haga geteng jung pi barok ki Longkumi kasengkentei jung kapares Baki barok ki long pari ki samla baki habaret. Ni penpau ki sungu ya ublay tegan rot, ubla kerku ka do yang yi da kani ka Maryam ka bitanap. Ya ka ba ngi la duai. Bat ya ka ba ngi la pensyong nong rem. Haki kentin bo trai Jesu hi uloong. Pam ten saai, ti ten sapli wat ten session. Klamaratin ngi barok iway payway, ngi la duai, ngi la pan. Bat ublay ula snap ke jing duai jungi nagatagadaw nila yo ikani ka Maryam ka basyay ka barang hakabata gani ka Maryam ni ro ay ublay ni sungungo ay u ni pendon gorong ni u namar ba ka khu ka do yangi way way prabang biyen ko hanman ko para kenang bangdulong ke babet bangini terwalang ya kani jing pinya ka koy to ni pendam ya ladi sipor ni pasyu ublay te kan ra Baun maaf ini bagi pop kisang juni baro. Dalam ambro, kami parlok bayin. Iwan mentagasni bandrung hakijnya selok jong kemarya kanirap di Kristan. Jokan mau bagi jnya selok kapo kaparish isyakri ublay berkebalang. Bagi penpriang ya kejingat agi bubun ki rukom. Kejing klaim bat kejing sherham jong kejing selok kasyong agi rekod bat kam tapai agi nong nyalam. Menta kemat ki pai ublay. Joitu hok ya kejing temu bawa jong pi. Pi te bahai ki rur jong kene kejing selok. Oi agi bahai agi. Pi man kham ban gomu yaki. Oi jangan nyarap ublay Pikular ban kule ban emsi gatte ublay. Pikular ban prem bun sen ye gayu kres bukoi kabalong ke jimbam ban sem jumpi. Pikular ban plai la ke jingat haman le ki khap ke jingem jumpi. To ublay bal sedang ye gani ka kam bo ha pi un pendap janai ya ka. Sim ke nomor 2, Hispa Andre Pusau.
Kasisya malong bukoy ko try. Bat kadai hok babaro kiba melataw. Kinyoro yami namar balimbaw kun jami utray jumi Jesu Christ. Dagabor bidik tray jumin se bukoy. Mela ay jik imbat mepikoy pengantang ki ay baro. Bat menju sange batlum haladi yaropay. Kinang banado bami hado basap kasni. Andok terway kakinya kakriam bukoy siya kakerteng jumi. Barok di dalam kusilang. Bat bani utray Jesu. Bertuan siar roh kini kedua. Namar kata utray ni kerpatret jadi. Pada ujung mensin mensno bahaman perkuat ini kejingan. Kibang iwan ra ba endo kentang jadi. Bagian kelalong galet bagas nam. Jomukun jumi utray jungi Jesu Kristus. Ubal hukum nyanyi ban penmenta yakini kejing maya. Namar muhi hagamiat. Hagabalai tino ayu, ula shim yupu bergabai go yame, ula tuai kerku, ula kedea berurai hari kesedran uang. To shim bertobang negani pibaro, namar gani galong kamet junga, ya gaba NIT na kabanta jongpi. Hal kecil berugam andalala ya bang. Ula ship ke guri bergabai go, ula tuai kerku berurai ya kah hari kesedran uang. Tu ship betu di negani pibaro, namagan di galong guri juga senam jonga. Jong jutang bercemai berbam juga. Ya kawan penmi nagabanta jongpi. Bat nagabanta ke babun ya kawan ma pibok. Tule ya gani banken ma ya kah. Kajing maya jom kajing hai. Kini ki por ki lesi la bonong baro sitayo letar mau baro sitayo letar balesi habale I baganon kini program baro ni letua kini ko barang sinong ki prabangai jom kini ko barang sinong ki prabangai na sot district baro kilong kini sabar ki letua ban yo kini ka berang ko cena ya sesen ki sim kini galak ai play ki baro iwai pai ba pila dua sahan na kabanta kani kesini ke bawah play nak kekodo ini dan ke kemarin ke jenat kemudian sibon di besar dalam ini ni katekis berok katekis di dalam ini di ramba malam di bala syakab semuahan berduk di
Presiden jom kisah merambah Ibu Carlos berkuai di dalam ini nanti ki Presiden Seng Samla jom ke Paris nanti cuy-cuy itu adalah syakap semua syakri ke jingga yang kebetulan pun ibu berkat ini yang berok nak berkata ke jingga itu pun kebetulan pun itu goyang bala ruais mutamak bala yalam ini bamat di ubelai lembah ke jingga jingki akan ke jingga yang itu kena syak nak bangsa ke jingalam yang ulendok syakeduang mentaruh di samla di bala ruai di bala syak di jingga ruai beli pun ya borok di bala ranci dan kejap hakawan penkrep penkrum ye kini ki ai berkhot bang perlong ye dari kesengi ke popo ke pepe kesengi ke kadap di jingga kun jemu belai tung ini aduai ko belai beran bor bero bpm junom mi belai la di gitu di basla pertai bangkta ki baganja belai doa ini gerpa bagi syarhan jo ke jingri belai kristan jungi kan yalam ni sya kata keceka ha kabaya ke jinglong do jungi lepenya so hame dau kresu trai jungi utrai unoring papi ublai beranbor baroun kerhu kedo yapi upa baru kun baru mense baku